Please remain standing for the national anthem. Samoa, Samoa,
lau kia maleu le pelau ma lo fetua le paia maulunga i le aia salvi maulunga mai mautoki e karesia se tumua mapule i tua malatau aia i tai ma le whaafonki aina malatou tama tamasese malatou aina i watu le tua le moti i le tua lau kia ma le tivai ma le Faleata lau kia ma le Tamasese ma le paia maulunga sinati lau kia ma le Faleata ma le paia maulunga kono e kule e te whamasisi ma le mau le pisa whamasinonga sua ma le wakanua kua ma tulang i tuau ma la toa sa ole sa le mua ma le lamio sa rua whakuru ko toa kule whapeai ma le tamanu tele ua whakoponi a soa ai le kua skolau pea ma le salau ma le fitu tau sao i kona na si e ko launa matua i se malanga i umi ma fita o le siri o le whakamoe ina i e toi whakafo mai le toki Samoa i tangata Samoa e mahua ona o le talikonua a vale tūrima le toki o le a mou no whano i a mea no mahi mangalea le o langa o tangata Samoa. Ua tātou a whanga poto i a so, e whaanatu i whaidonga, la lātou sa ina malo. O le aso nei tātou te whaidonga ai le whinu i pātau sana, o na toe fōi mai lea o le toki Samoa, i tangata Samoa. Ua lima su pātau sana o tātou tūli fōi, e whātau kai le tātou mautu whasolo, le tātou tūu mleana, le tātou ngana, e le ere e masani whapeai ma le tātou whainga malo. I le whātau kai ma le tātou malo tutotas, ua tātou whaaiwa atu i le rangi, tātou te rotau se pile mu, ma whātau kai se malo pulea. Tātou te ropi pumani a ia te tau o tātou konaka, ma tātou te ilopa koe se malo, mase atu e manu aini ku la koni. Mai tai nani o tātou le titi ma whātau wa, e lawa tā oso o tātou malosi ma o tātou kuri no nau, e manu kuiku i aimea le rei, maani o tonu, mo tātou. Tātou te whātou e kua ora, o matatia o tātou au sua, o ni whaamanuianga mai le tua. Pai mai le tātou ka ngāwa, i sa moa ta vai le tua. O le tatalo rea o tātou mātus, ma o tātou kutalo koia i le tāi ao nei. O tātou nei o ni tangata e mahi i o langa Faleata, o se o langa e tōni ma apo tangata, ai le whaailoa tangata pe susu e masei. E loto māwalau, a loto mānganga whaamangau. E ana le rei ma loto mau. E le mahua o se tauni, ai mahua o le mulia le tēne o tangata. I le lima su whātau sama o tātou tuto kasi. O tātou koe mau laise awa noa toi ilo le ala kua. Ma le whātau tenga o tātou whaingamana. O le tausanga le e amatai le no ko ina ba meni sikuru ma le ono. Ma o lea o tau ngā soro whaingamana mo le lima tausanga. Mai peila o ana tau taimataria o lea o whaitau le peau a le la, le masina, le petu, le sabi, le au, la au le vau whapea i masani, e whaasino ala i le malanga. Peina wana whai mai le ua whapopō soa, ai le Tupua asa kolau, o lona luna, o lea whaatarikari masena, ai le Tupua pētono kolau. E whamoe moe le whaiwa tautai o aia, i le whaasino ala le la, le masina, ma whetu, i le sabini, i le au, lia o le sami, i manu whenerei. Pangālea o kōrunga o se tō mai o te whea e ana. Ai o lo whang mai pēa le uku whaatautai, o lona munga o le ana o tautai, a le tangata iei māna la.
tō le tautai. Le upu ana wha, o le tangata e mara marama i le ana ana. E le upu tautai o le tangata i no tau ki tai, e le upu anapa. O se waenga o le manama e whaatino ai le mautupa soni. O le wabaga e mai se waenga o le manama. Kua mai e le tangata. E whamoe moe le tautai. I le aonga o le whaia aonga. Ai mai se aia anapa. O le mōni mauola lea o le mautupa soni. E whawhanga ma whaala. Ma whaafai lele. Me whaatuatuanga. E tau nuu manuia whainga mara. O lo whaamanu manu tāpua inga le a inga e api ai e o mai e o manu whaape ai mātua o le a inga. Ia se tema rua ape se kuwha le tau nuu mai e Samoa le whainga maranga le hoku lea. Sa o whai tau se mua ni mau Justice Joe Hill. E winga ia nei noa le tau tai e hoku lea. Whai mai sa whaafai lege se tangata i noa ia mau. O le toi tangata lea sa iei mau o le whaatau kai o ke lia le wasa le loa. Wai mai ona lo toi o doi oni nā yasu ai fōu whai nā mo ai ai watu mau o tai. Ia nei noa i siwo le mo. O na whasiri ati lea se sula mai a rā kua o ke tūta iai mai o ahu i kahiti nui. E loa le lei nei mo. O na ia tau rangi mai loa lea o fia. O na ua maea o na toi whaiatu po lea mau, e toi whai mai. Pei sai ua nona i nei no, te mā kua i se a o na whai soko su. O na ua whaona na whaia su, o na whisiri loa lea o mau ia nei no. O e noa atu le mo. Ua lea mā marama i o nei no. O na whisiri lea ia mau. E mākua i se a o na whai soko le leki si. Ai pū mau o sa pari e se au noa msitari. Na whaawau ia i a le reita o le mau. O na iu ea i na moe i fili e muna nei noa. Ma ua a tata mai lono māwhau pāma e noa. Ia pōri no e mo. Ina o atu mau ia te ma te si. Ma e io atu mo. Tari nei noa. I oi. Ua oi loa atu. Ona ata leo mau whai atu. E ao ona e tau ki mau ki o mako pau le ata le me. A wao oe o le tautai. E iai le ato o le alo wae samu maami ua wha. Ma pō kusae le loa atu ke pūna. O le a matua toko ina oe. O le a e sama le ni. Pe a whai e te tāopi i lau mako whau, le ata o le mo. A whai e te ino atu le ata o le mo. A whai e te leino atu le ata o le mo. I lau mako whau, e au ina e o, ma whalo umata lai lau o. Mona ino o se a ona pito tā ino le mo. I le sairina ma lau tātou matua. E ona mo whai o tātou whapea, sa tāo ki mau o lātou mātou whau, le ake o le mo. Sa lātou sufi le laa, le māsima, le whetū, le saviti, le awe, le ia, ma le manu leo. Ia se tani o whesiri, sa ili i le tai, sea ma. Ua whaapopoa so ua, ai le kukuasa so lau. I le so o tātou whainoma whaamanatu o launa o tātou matu. O aonga o tātou au kasi. Ma o tātou langona i o taere o tātou matu whaumea rā. O le taiana i le aunga o le whaamoe o le roto maura ma le whaatua. Soi tua. Over 100 years ago, our forebears set sail on a journey to reclaim Samoa for Samoa. They realized that if they did not take hold of Samoa's destiny, they and we would lose her forever. They realized that if they lost her,
then all that makes us Samoa is also eventually be lost. We come together today on this first day of June to remember and celebrate their success and their struggle to hold on to what is ours. This year we celebrate 54 years of independence as a nation. We celebrate 54 years of being at the helm of our destiny, of being able to decide how to hold on to our Samoan heritage, traditions, identity, language, lands, seas, and teaching system. As an independent nation, we have shown the world that we can maintain peace and order throughout Samoa, and that we can uphold religious and political freedom and find balance in our application of the rule of law. We have shown the world that despite being a small country in the middle of the city, we have the knowledge, resources, and the will to stand up for what is right and good in our lives. As Samoans, we believe that our achievements are blessings from God. Our national motto is Samoa is founded on God. This was the prayer of our forebears and continues to be our prayer today. We are deeply spiritual people, and our spirituality is inclusive. It is not prohibited, condemning, nor boastful. It is humble, loving, and always forgiving. It is full of conviction and compassion, not for selfish desires or gain, but for the greater good of humanity. On this 54th Independence Day, we have another opportunity to reassess the path, routes, and vehicles chosen for our journey. This year marks the first year of governing for our 16th time. The 5-year journey has just begun. As any good Tautai captain or expert navigator knows, right throughout the journey, one must be constantly assessing the elements and its potential impact on us. The Tamasese remind us that sailing is an imperative, but so too is the need to negotiate the elements. Our culture of navigation, traditional navigation by the stars and elements, was once core to Samoan life. Sadly, it is no longer as widely practiced nor understood. The word Tautai is commonly used to refer to somebody with the skill and manner of a Tautai, or someone learning to be a Tautai. The word Tautai literally speaks to the image of being able to read or assess that into tide, the tide, or tide of the sea, both the high and low tide, the Tuiatua and the Taipei. The daily regimen of a Tautai was one of great discipline. A Tautai possesses a number of gifts of his or her Tautai family or guild. This another is both divine and God and passed down from one generation to another. Those considered to have the another hold significant responsibility. Their natural talents are not to be wasted. A Tautai went out at sea draws not only on his training talents and skills, but also on a deep conviction that he and his crew will reach their destination. In September 2014, Hokule'a came to Samoa as part of its Malama Honua mission. I read a story told recently by Justice Sherry of how the famous Hawaiian navigator, Talamua, first captain of the Honua, learned to sail. The story told that how a seasoned navigator pulled Talamua aside a few days before he set to sail and asked him to recite the star chart from Oahu to Tahiti Nui. Talamua knew this well and was able to recite it without trouble. Mount asked him to do this a few times. This caused Talamua to doubt whether he was reciting it properly or not. After the 6th time of reciting the star chart, Mount asked Talamua if he could see the island. Talamua did not understand. Troubled he told Mount, he did not understand the question.
After a few times of this, the Lord closed his eyes and finally began to feel and see the island with his body, heart, and soul, and mind. When Mao came next to ask him, "Can you see the island?" the Lord replied, "Yes, I can." Mao smiled and said, "You must keep the island in your mind, for you are the navigator. There will be heavy seas and storms and dark, starless nights on your journey. You will be tested. You will be safe if you keep that island in your mind. If you lose it, you will die, and your crew will die with you." For I know this was the most important lesson of his life. In achieving independence, we can say that our forefathers have kept the island firmly in their mind. In negotiating the element, they paid heed to the message of leadership embedded in the navigation-oriented saying, "Sa'i with Daisera." The right leader can withstand the test of the seas, and to sail is an imperative. So too is to negotiate the element. Today we celebrate and remember the journey of our forebears. We celebrate and remember the lessons of their journey, and we know in our mind, body, and soul that the key to the success of any journey is humility and faith. So God bless.
Ya, ile kuliao mauta tu yang mau katu mau ko pun kata tu mau fafu ya menetulu wa fia lagi ne mata katu sebab fa'al tu masih ya matu kon pun waktu ya orang pak tu masih fia tu mauta kerja dalam sebab fa'al tu masih itu semua ini berfa'al malu. To the stadium, they have done wonderful work in promoting Samoan rugby. Samoa Rugby Union, please give them an applause. Sila fia le tātou tunu. Le lātou mātango fia le lātou tonu ngā leitai au lātou la la numoana. Ia te lava o na sila fia le tātou atunu mai longa i foe ia le tātou au le manu Samoa. There was so mai ai to atu ia le savali today a le company malosi le sad. Ia e company foi lea o lo o tautoina tātou atunu wiso singoloa ai mexe o e so tainga whaateko na losi whanei ona po ia maua umalava le company le ia o whapeona ang mai ai ia o le sumapoi ia tuna mona ia o le mawai te au o whapeona e te ia le kalesia Nasarete i Samoa ia o lo whapeona angai mai lumato le Monterey. O kawari ko tele ke ona mo le mawina ri kai ao e nei to to pa tarina ia le ri kale sia poi no le sao o stasio kale sia lo awai tonu le kono e kale sia so patasi Samoa le kale sia Nasarete. Ia le o so mai ai i tō mai ia o ngā le rima ia le o ngā le Robert Lewis o ngā primary school to
na lua na to toni na mate o fie I le nei foi tai au ia lava ia na to savali fa lo alo mo le ka o le tutu tasi le na to le fa asolo savali o le bloka. The Robert Louis Stevenson Secondary School principal is Masa Basau. Please give them a hand with all the teachers here educating our students from Samoa, of course. Thank you for the support this year. Ia, o le tasi leo vai o koi o le tātou safari ni tai ao le se nese la tō lo papeo na soso ke le koi le tātou tunu. Education School joining us this year. We thank you for your support for the independence celebrations and thank you for your continued service in inclusive education. Ia, o tua mai le se nese leo wa ngai toi le si vanga leo la usafari le vanga leo a o tonu tātou tunu. Ia leo lo o. Next on our parade is the education sector of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, supporting this year's celebrations. Ia o tu mai o Talamua o whanoto le kane sa ini tonga whiti fo iai te mi a fiai ngasa o le soi whakarei kasi o whenga runga tō tele tātou o tunu. Ia maranatu whamia ma hoi tō no hoi le mai uia le tuto tasi si o tātou o tunu tanga runga o se whamano ina e peo no tō sila mai ai le nei hoi tai au. Tua mai o le maanga le o ranga whansai fua malolo ina le pe o na sila mai ai lau tō mauta ma whai nama no nātou sao I le tō tia ma pui pui o sai fua malolo ina si o tātou tunu nātou I o lo mwhai o lo ngā mua lama I nātou ia mwhai paanga hoi ma le mtanga nuru telo sai fua malolo ina o ana tau tō ina si o tātou tunu Leisi le vaenga lea leo o mai leo mātou runga vaenga lea leo lo fefe ieri tō tele o le toto whaama In the parade, we have the Samoa Health Association, followed by the Cancer Society. Tane ai se kolisi papea I rā I vai te pau. Alea la o e kolisi nei Tuiatua. Kasi wa onga o papea na ona. Alua ro numba le tau tele o whanau o tātou tunu. Papea na o inai. Supporting our independence celebrations this year is Tuiatua College, located at Vaitele. We thank you for joining us this year in our 54th Independence celebrations. Tuiatua College, and for your information, Tuiatua in Samoan is translated to faith. Faith in Jesus Christ as our leader and as our wonderful counselor who continues to keep us well and Tua mai o Tuiatua ia lo angai mai o Christian nei o whainga panota. Christian nei ka o tele tausanga o mabai ia mana o mai na matanga na masine nei. Alo te iatu pito tua ia le tionga whai malo matu mo Matthew le kisio. A whai mai le sikara whaako ia rola mai whaako ese ia Matthew teki nei. Tua mai ia lo angai mai nei ti paanga lea ia o le tikisa. Ia le company telefoni fe avea ia lo lato wofu natu lea o nganga. Kele voi Facebook o mawai kanaka ia o lato ia o whai lea o nganga le tikisa. Next on your parade is, of course, the Manu Samoa Sevens Warriors, the winners of the Paris Sevens. Hello, o tua mai o le taito fitu al Manu Samoa ia whanmingi se sele malvaenga ia leo anga I mai polisi nei mai ari pata. With their beautiful teachers in a beautiful red and gold.
Welcome to Faleata in beautiful Samoa. Tua maila le galesia le kautini le galesia le kana. Ya anga e tulua la mo lokal ka ko sabat. Tua maila wa anga mai le maanga nei wa onga tata ese APTC ina ai sa mo nei ya lo yai polisi lo yai no fanga ni university pa ngala. By Basti to Changi, Yala over there APTC. Telenisio, tanto to Nupo, Sane, Banatu, Mapalapa, Electo Majesese, our mountain on the Tessilia Fidon, all of Apelnalo here, to Spatialo here, I saw an album yet to New Stadium in New Zealand. College, one of the longest serving college in Samoa, and has taught many leaders. Hello, Samoa College at Tuiatua, one of the longest parade this morning. And following the students are the staff of Samoa College, 50 plus teachers serving in Samoa College right now. Class of 1965 to 1969. Scopa class of 1981. They are currently having a reunion here in Samoa, seeing all the classmates from all over the world. Talamua Primary School in Faleata, one of the newest primary school. It was only opened beginning of this year. Second primary school in Faleata. Colisio Amoa leo wa mai Tuiatua sabali ale aonga primary school of Faleata ia se pati mai o va pena ona au ai fanau alo ma fanau ia fa pe foi mali matamai tai fa ia onga lo wa ina fanau ile Colisio Amoa patai. Behind Momoa Talamua Primary School we have Amoa College. Please give a round of applause for our college from Hawaii. The only college from Hawaii who's entertaining this afternoon. If you have time, please come and watch Amoa College from Hawaii. They will be entertaining this afternoon. Thank you to the Japanese government. Samoa Primary School. Evolo ina ya lo mafana wala tatu watulu ia va pena foi ona angai mai tuatu ia mamalu ia lima tamai taifa ya onga olo ngaka maleawa ina wala mafana in Samoa Primary School. Parents for making it possible for the students to participate in this event. The three co-founders of Samoa Primary School, Miss Anne Leaunga, Miss Sua, and Pauya Kopo, who have taught a lot of you. La Université Le Pacifica e Saute, e a la FUA, the University of the South Pacific, e a la FUA, e a Afionga Leatua Levaru Piva'a. Thank you for supporting it.
polisi nei tele o amionga pale tonu a onga ya onu sa pa tai lo to sao ma taina lo to toninga pe ona maseniai polisi o avele polisi whatever ya o papel na pa vaile Samoa ya ka failo na sao wale a oina o tato o tunu. It's always a beautiful sight for the Avele College, who used to do the finale every year during Independence celebration. So that hasn't changed. Avele boys still look handsome. Tu mai polisi o Avele ya lo wange mai le solo ya lim te mai fa ya o polisi o Avele ya ma feo na Tuiatua le pema me feo le pena ya le pulo le polisi o Avele Atata mai Avele ya onga Smile Avele led by the principal Fionga Matafeo Repena tu mai polisi o Avele fa ya onga ya ole to se yet o ina polisi o Avele matele no nato sao ta loma ya polisi o tata o papel no ngandu ai tato tunu. This is one of the biggest group participating this morning, Avele College. So good to see you all today. And thank you for supporting our 54th Independence celebration. Malo wa tai polisi o Avele ya malo nato tau matai Isi wa ama pe mo to sintia, isi ne presema, sia isu Cristo, para poder watu mkai, para poder na o ai Cristo para o Cristo kia. Era o de polisi. St. Mary's the president is Namuna Uru Waloka Potoi. Thank you. Ministry of Agriculture. College from Talamua, one of the Catholic colleges. All areas of expertise, with some of them as Tuiatua le polisi o le aonga malisi mulivai so mayai el polisi nei sangato Yosefo ya la Coming up is St. Joseph's College. Ano patai ele taupati mai poi ale polisi o sangato Yosefo. St. Joseph has won the school boys competition for the C7s and has of course produced a lot of our rugby players. Thank you, St. Joseph. This is an
coming up is Point Safe Company. We have a lot of welcome again to Samoa. Please come to Hawaii. If you haven't been to Hawaii, you haven't been to Samoa. Welcome again. Health and management. Please, ladies and gentlemen, give a big clap for MPMC. They are the hard-serving public servants of the day. They represent our government in a lot of areas. They also serve our health. And approaching us, and this is the final parade for this morning, is our Samoa Red Cross Society. Thank you, Red Cross, for being on standby to make sure that we don't have any casualties today. Thank you, Red Cross.